Lamsang vibe song fighting ke jeng haina hai kaisa sikon sa notification nalinai or notification ka government of Tripura Directorate of Animal Resource Development Department hoite kaisa sikon sa notification nongri hakya walk in interview maidime tlangjaknai vibe song abo 11 man ni bagai contractual basis total vacancy 18 jon nokri hakya vibe song abo pia 11 man ni bagai tlangjakno abo taisa haina hai agreement system gei bari uithango abo hai system Gai pipe song o jaga naidi calendar dong ni bagai report sahajaka ARDPN complex Agotla Gurga Bosti ong naibo pipe song sara 10 simi date PM ni bisingo reporting our time rijakaro 20 তারিখ 21 তারিখ 22 তারিখ 25 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 abo reporting date rijaka gai pipe song o jaga naidi post ni bungkai Enumerator pipe song abo enumerator mane kaisa census khlainai ba kaisa hisab potro corona narangnai abo hai ni samungnai bini gai total post o jaga tongo 18 jon gai jaga district 8 district o tlangjaka ba west north behijola south gumoti khuai unokoti tei dolai tlangjaka interview date hingkakai 20 তারিখ 21 তারিখ 22 তারিখ 25 তারিখ o 4ta date to interview najaknai time hingkakai bino time rijakaro interview ni bagai 11 am ni simi 4ta pm jora o jaga interview najaknai gai pipe song abo o jaga application na thaka hingkai abo kaisa form tongo o form no download khlainari gai o form o jaga photo passport size photo fix khlaidi te o jaga nini applicant nini o jaga nini address rok tei nini bumung date of birth nini contact number rok oro jotono fill up khaibidi fill up khaima yagulo te o jaga nini je examination ni bumung sidi o jaga boi ero pass ang abo redi tei university ni bumung ba board ni bumung oro hongkha nini mark of 10 oro division oro nini mark sidi o 11 number hongkha nini kaisa statistics subject nini ro percentage box adi te o jaga nini computer application nini o jaga sidi extra qualification DCA ke DCA ba 6 month ke 6 month o jaga nini je computer qualification tongmane abo o jaga sidi tei o jaga hongkakai signature of the applicant nini o jaga nini bumung full signature sidi oro date didi tei o jaga hongkakai nini je document attach khaimani nini je form document attach khaimani bo document attach khaike oro tongkhakai ni yes ready kri hingkai no ready PRTC admit card age proof Aadhaar card mark sheet o hai kamo tongo kini oro abo joton de beke oro yes ready kri hingkai o jaga no ready tei o jaga sign hai teisa nini signature de full signature hingkai pipe song o jaga interview na thaka hingkai naidi important 1 number tongo 18 jon o jaga vacancy kokha tei 2 number tongo candidate must be a graduate with statistics as compulsory subject from any university recognized by the state ba central government pipe song o jaga qualification nangnai kaisa ning graduate khaijakna nangnai tei logio statistics as compulsory subject tong nangnai from any university recognized singna nangnai kaisa nini graduation statistics subject compulsory abo tong nangnai hingkai o jaga application khlaimanai jemon statistics subject mane mathematics physics chemistry ba biology abo hai kaisa subject tongna nangnai statistics subject hingkai o jaga interview ni bagai ning o jaga apply khaimanai tei 3 number hongkakai knowledge in computer operation ning kaisa computer swngjakna nangnai computer ni certificate proof ning o jaga marinai tei o jaga 4 number hongkai tongo bengoli ba kok borok knowledge tong nangnai hingkai o jaga age limit hingkai 18 years ni simi 40 years jorangna nangnai jara STS rong bagai hingkai o jaga 5 years relaxation tongnai borok hingkai 45 years jora o jaga application khaimanai 6 number hongkai o jaga application khainani bagai
त्रिपुरानि रेसिडेन्ट पार्मानेन्ट नांनाय तेव जागा 8 नम्बर दङ नु टिए डिए अरो कुनु महार्त बाताक्रि बायपसं गाव जागा जे इम्पोर्टेन्ट सिम आं नों सावनो 11 नम्बर नायजे 11 नम्बर गाव जागा बिनि बेतन नाय 25,000 नाय जागा only per month तेव जागा साजाका 350 टाका खलायो ओ जागा only per day सालाव 350 टाका खलायो जागा हाजिरा मानाय the field duty a maximum of 20 days in a month मासो 20 दिनाव जागा डिउटी फिल्ड डिउटी दंनायाव जागा हाजिरा 350 टाका खलायो तेव जागा मानाय डिउटीनि 13 नम्बर नायजी 13 नम्बर हांखाय ओ जागा एन्ड्रइड फोन दंनि एप्लिकेन्ट खायनि दंनि एन्ड्रइड मोबाइल फोन दंना नांनायनि साजागा जारा एप्लिकेशन खालामनो संनाय खायजे जारा क्वालिफिकेशन गोनां रक गासैनो हायनो हाय जतननो हामबाय।